a ona le badimo mkhulu wa fila mmeleng wa hao o tlo kula o tlo ba le dira o tlo diqetho ntho tsena kaofela tse snacks kaofela mkhulu di tlo tla di uapara ke yona ntho e tlo o phusha gore o ye mole cause o tshaba ngulusa bophelo ba mkhulu never o lo ga le pa o so go lo thwasa mkhulu ai ke maka a mkhulu ene o mondlebe o ya sebenza ho betsa like ho khutlisetsa ha ke re batho ba o sebedise then ke khona gore ke khutlisetse ka ona then o sebetsa le ho bolayeng sebetsa ntho tse ngata mkhulu lutise motho ya sebetsa mkhulu senzani isitahla yini kanti nisaba ukuya kuzo kahle kahle hayi mkhulu si dangerous Sinibingelele sinamukela hlelweni lethu le-Echo Point TV lobingelelayo Xolani Mfowambatha uShanto Ndaba zethu umthiyo uSontshikazi uShoti Mantindana siqhamsotidla uMadle bakano gwatshoza igcolo lo mtidada yakho dakhela ucatha umbukele Echo Point TV cela nje ungakhohlwa ukulike ukusubscribe ukucomment ngoba uyazi ukuthi lokho kusinika amathuba amaningi ukuthi sikwazi ukuthi umsebenzi wethu usuthathe subeke ezingeni elitho ukuthi ukucokama kancane angihambe ke ngadwa namhlanje futhi kusenjalo njalo ngiphethe nangumkhulu ayiceleni kwami ulanje enqulwini yami ngiyacela ukuthi ke ngoba mina nginawo amaningi asondele umkhulu abingelele kanti futhi bese ezethula naye ukuthi ungubani uqhamukapi uze ngani mbukelo Echo Point TV ngiyacela nje ukuthi wena lapho uhlale nathi usiphe ukudla wena usiphe indlebe thina size nokudla kwendlebe mkhulu sawubona sikubingelele futhi khona la mkhulu lekaya siyaphila mkhulu ninjani ahi thank you siyabonga mkhulu nampa ababukeli be-Echo Point TV bafuna ukwazi ukuthi namhlanje njengoba uke wafika futhi before namhlanje futhi ubuyile yini lo siphathele yona namhlanje ewumehluko noma mhlambe ekuncedile ukuthi ukwazi ukuthi uze la ku-Echo Point TV okay mkhulu ngicabanga ukuthi kusasenjalo isaseyona le ndaba yokukhuluma ngobunyanga bami yebo mkhulu wena ungangibuza noma yini mkhulu ngizophendula yebo mkhulu mhlawumbe mkhulu ukusebenzisana kwakho ne-Echo Point TV ukhona nomehluko ubonile ngaphambi kokufikelana nangenkathi usuhambile ku-Echo Point TV wafika wasebenza nabantu yebo mkhulu umehluko ukhona mkhulu kakhulu mkhulu yena ngithanda ukubonga kakhulu kuye ku-TV mkhulu yebo mkhulu okay so mkhulu ake ngithi nje kancane mhlambe masingahlehlisa umqondo vele sina episode ya before sekuyi-episode yesibili mhlambe mangwasi-highlighta nje ukuthi konje wena uthe usebenza kanjani usebenza ngani okay mkhulu eqaleni ngithe mina ngisebenza ngeSporofito ngisebenza ngamanzi kwiSporofito usinyanga ngisebenza ngamathambo yebo mkhulu okay ngisebenza kamethi ngisebenza kamasapo mkhulu yebo mkhulu okay umkhulu konje ngokwemithi ayisebenzisayo uthe yini mkhulu sengisho umkhulu konje ngokwemithi mhlawumbe noma ngokwezifo oyisebenzisayo mhlawumbe konje iziphi okwazi ukuzizwa isifo engisiya lapha yomkhulu yebo okay mkhulu yalafa batho ba kula mkhulu o ya ka gore na motho o kula jwang ka eng ya lafa batho ba jwalo ke sebetsa metsi mkhulu mohlomo motho o lahletswe ke dintho ya khona gore ke di khutlisa mkhulu ke sebetsa bana batho ba batla mosebetsi batho ba batla di promotions tsa mosebetsi taba tsa di case jwalo mkhulu ya mkhulu batho ba maybe batho ba batlang bana batho ba fitweng ke dinako batho ba batlang gore maybe ba lokolowe ba bofuwe gore ba lopepa ke a khona gore ke ba bofolle mkhulu yebo mkhulu mkhulu siyabonga ngambe mkhulu makuthiwa mhlawumbe umuntu kuthiwa uyazi lento le kuthiwa etshulwa kwedlozi ngiyayazi mkhulu mhlawumbe ukuphawula kwakho lapho uma ungasikhayisela kusuke kwenzakalani ukuthebulwa kwedlozi mkhulu yebe le taba gore motho wa batla o sebedisa sedimo sa motho ya mkhulu so gona go sebetsa ka gore ga khutlise sedimo seo ya mkhulu oba motho eno mohlomong o lo sebetsa sedimo seno go se mo sebeletse ka bobe ona le ba bambele hore o tshola hore e re ke etse mohlala ka family o tshola go family
hona le e mong a batla go sedimo se sebeletse ena se ka sa sebeletsa ba bang ka tsela e jwalo mkhulu so re a kgona gore re sebetse ka tsela gore sedimo se nakekele batho kaofela se ka sa sheba motho a le mong ya kgonahala mkhulu. So manje wena mkhulu njengoba ukwazi ukusebenzisa ukuthi abantu umuntu isebenzele yena yedwa lento le akubi nabo yini umgozi ekutheni nges example njengami ngifike mina ngicele wena mkhulu ukuthi ungisebenze ngenze ngithwebe idlozi lisebenzele mina kuphela lingabasebenzeli laba abanye so ayinamgozi yini ukuthi mase kufika omunye enye inyanga izolungisa umsamo ukuthi labantu laba ade ngiba lezidalo noma lamadlozi ade sebenzela mina ngeke nangishaya mina njengami manyenzela wena lento lo angeke eshaye bani mina or wena mkhulu like mina angithi mina bengisebenzelwa amadlozi ngithobulidlozi sekufika enye inyanga ngizolungisa umsamo ukuthi amadlozi abuyele iyuclean ngoba mina ngongcolisile ngeke ngize ngibe nayo i-challenge noma ingozi no ama usebenzisile idlozi kabi mkhulu obvious utloba le bothatha mkhulu le matla go na dingaka ke ga le kana mkhulu ya mkhulu ha le kana usuke waqondana mhlawumbe nesimo sikanjalo ngila ka kopana le yona mkhulu ngila ka kopana le yona inile ntate wa Mshangani le yena o nana le bothata bo jwalo and then ka be ke mothuse ke la ka mothuse a gutla a mpolella hore o right wena inkinga kanjani wethobula idlozi kubo ba thebotse hlozi la ha bona okay like ba bethobula idlozi la ba rishi kaofela family ya bona okay so hona le ba bang ba batla mmo ba thebola le dlozi hore le sebeletse bona nje dikoloi tsa di taxi se di bewe di tena hodimo se di sa sebetse so atla go nna then ka mothusa a ba shapo and then ka bate motho a nentse jwalo o la tlhokofala so truthi labantu abathobula idlozi abantu bahamba inyanga ethile ukuthi ifike ukuthobula idlozi mkhulu ijwalo wena wabona ngalo ndlela noma mkhulu sengisho umkhulu wabona kanjalo mayehlole shabatha utshelwa amathambo ukuthi kwenzakalani lapha ya umuntu awuqala umhloli awumsebenzi ungamhlolanga mkhulu mara hona le ba bambelo go ba foster mkhulu motho wa bolelo ga ke batle taola ke batla fela hore o nthuse ka ntwe so yona e buima bathi ha motho a batla jwalo o tlo mothusa mkhulu manje mkhulu ngoba lapha na emanzini kunelwane kunani mkhulu nenza njani makuthiwa no lapha abantu lapha a fitla metsi mkhulu ga kupa a o kene fela wa kupa o kopa monga metsi a o bulele o kene then wa kena wa sebetsa a o qeta o sebetsa wa tswa tsamaya mkhulu o boela hape o lebua then ebe wa tswa tsamaya bomkhulu so manje iziphi izinto enzenza before nimanzini ukuze nivikeleke empilweni zenu ukuthi singawele emgozini uila mkhulu o tlamea o ile o faste then o phahle tje kangaka o kopa didimo ankere mkhulu then wa zama o fitla mo le stili wa phahla o kopa bona beng ba metsi go kopa o kena then batla o bulela o kene o kgantshe ebe wa kena a o qeta mono wa sebetsa o etsa ntho e etsang after mono he o ka tswa still o tlamea o kope o lebohe gore ba o buletse o kena ankere yebo mkhulu so kuyenzeka kwesinye isikhathi ukuthi bengavuma ukuthi ungene mawungcolile mkhulu bese wenza bese mawungasilanga mkhulu amanzi ayaphenduka ayancola same time mkhulu so manje angithi manje kuyenza ukuthi lo muntu lozomsiza kuthola ukuthi uyena ongcolile noma always ihlale ukuthi inkinga isukubhekene nawe wena umlaphi motho atla meyang abe right mkhulu kuwena ngaka a ke wena o lo thusa mothole yebo mkhulu o ka mo jesa ga ke kopa hore o ile o etse 1 2 3 o thola ba bang ba yetsa ba bang ha ba yetse mkhulu so
wena o tlameha o qhubeke ka mosebetsi wa hao as long wena o tseba gore o right. Manje lo mnumzana lo ohleli lapha mawumcela uyaphuma noma uyahlala just uyiphatha kahle nje akaninzi lutho. No, akaphumi mkhulu. Mina eqaleni obaphuma vele. Mara no jina asatswa. Okopa fela o ba right ga isa ntho re etsang re qete. Ga boela hape re phetege le buwe ga tsamaya mkhulu. I-patient noma lo muntu omhambisela lapha uyambona nomnumzana noma akazi yena nje ukwenzakala. Ha ke hopole bala baka ba bona mkhulu. Ha ke hopole. Manje amanzi niyawakala ukuthi nokala kanjani uthangana no phela angithi manje ngikhulumela umuntu ofisa ukuthi eye emanzini kodwa manje uyawasaba amanzi akazi ukuthi nenza kanjani. Yebo mkhulu. Amanzi nokala kanjani ukuthi ayi awanabo umgozi mhlambe noma nivele niwabuke nje ukuthi ayi like ukuba deep ukala kanjani ukuba deep noma uvela ubuka ukuthi hayi la akushoni. Rona moria metsi nte mkhulu. A ke nagana go a ona bokosi cause ke waterfall. Then amatha ke mfula nyana so. Yeah. Then hona le fast mole ana le like letamo. Yeah. Then re kena hante mono ha ana bokosi mkhulu. So manje ngakhona ukuthi mangiyicelela mina ngithi ayi ngisacela ukungangena emanzini kodwa uwakhe ngo20 liter ngime ngapha esayidini bese ungithela noma kumele ngingene ngaphakathi. No kunabanye mkhulu kumele bangene kunabanye vele siyenza kanjalo. Sibagezizela esayidini. Yebo mkhulu. So manje ukusebenza kwamanzi nokusebenza komuthi kusuke kuumehluko ukuthi ubani angithi wena mkhulu okutholayo lokho ukuthi akumele ngisebenze ngamanzi noma ngomuthi but egcineni mina ngisebenze ngamanzi ngisengawusebenzisa nomuthi. Yeah, usebenzisa mkhulu. Khona lapha emanzini masiya re ya lo sebedisetsa yona meriana. Lo hlapisa teng go hlapise o kapisetse teng re itse whatever e re etsang. Ngokwemithi mkhulu wena uya angithi manje sha profit sha imithi sha inyanga ngeke ngikubuze ngento ongasiyona kubuza izinto othe uyazenza. So ngokwemithi uyasithakela imithi noma uyazigubhela entabeni noma mhlambe uyazi-order la ozi-order khona. Hona le eminye ekikepela nyona mkhulu like body pizza maybe una le botropo maybe you like disikinyana tse jwalo batho ba bomme bana le bodipopelo o kila bona ba ba mothola go bontate ba bona ha botsuwe ke meriana e le gore ke a ishika yeo. Then boholo ba yona vele ha o ya thabeng o so le dangerous no batho ba bolawa ba tshwara poho se re a tshaba se re chika ha o finyane fela so ye meng re reka teng mo Faraday. Ya mkhulu bese uyihlanganisela ne ke ya kopantsha mkhulu. Ya mkhulu. Okay, so mkhulu kunale ndaba le yelokhunjana ye before ngixoxele nawe yakhe indaba. Ya mkhulu. Kunendaba ye bathini lento le umuntu ozalwe embethe kakhulukazi ngifuna ukuthi ngiyithinte kancane. Ingubo. Bathi ingubo yeah mkhulu. Uyakwazi ukubuyisa inhlanhla umuntu obangezwe kuthiwa lapha nebhedlela bayakhona ukuthi beyithathe ingubo beyidayise angazi ukuthi beyosobe imalini beyidayisela abani. Usho aba inkile esibedlele. Yeah. Ya khona ukuthi ikhuhlise. Yes. Angithi ingubo sokuyinhlanhla umuntu inhlanhla yomuntu. Iyanya kuyakhona mkhulu. Kuyakhona. Mkhulu. Uyibuyisa kanjani mkhulu? Ke buisa ka ahlabe phofolo. Then ke lo mo hlapisa ke mo etse whatever ke etsa. Like ya hae e khutlele ko yena. Yazi angiphendulekanga angazi noma engazi kahle. Okay, ingane izelwa ngithi yeah imbethe ingubo ngithi esibedlela bayithathile ngithi uthola ukuthi lo mntwana lo uyasokola ha sokola like ya hae sale wa kire ba inkile mkhulu. Yebo batswadi ba e batla me ba hlabe phofolo like ha kire nku or pudi o ya ka hore na di musaina se tlo hloka gore a hlabe eng a kere then
ga mosebetsa hore lucky ya hae e khutlele ho yena mkhulu yeah ha e kobo yale e nkueng e khutlele ho yena a ke re kobo ba inkile ba lo e rekisa mkhulu yes ba mkhulu okay mkhulu so okuzimpawu ngaphandle kokuba mhlawumbe ngaphandle kokuthi wena uzungibonele noma before ufike ungibonele okuzimpawu kimi noma kumzali wami ukuthi abone ukuthi hey lo mntwana bamtshontshela ingubo kuba iziphi impawu mhlawumbe ezenzakala uma ukuthi ngatshontshelwa ingubo esibhedlela dibonagala ka gore mkhulu o thola hore o ka thola go thu o ye interview mkhulu o tsamaise CV o thola hore mona wa bona go mona ke tlo hirwa mo yeah but ntwa teng e fela o sa tsebe gore na ho etsa iswang bona o tlameha ebe o kene mosebetsi mkhulu we understand yeah ba bangwe o thola hore motho wa teng o lusa ntho ana sa itshwere ka letso yeah o thola gore ntwa teng e fela nje so batho ba jwalo ha o so tsamao ya motho o bo fitla o hlahloba ba o bolella ba re no lucky ya hao e nkuwe e sebediswa kae o tlameile go etseng o khutlise lucky ya hao ya mkhulu ke ntho etseng jwalo mkhulu so manje laba mase bayitshontshile ingoba baso umsebenzi wabo baso beyodayiselana ukuthi yisetshenziswa kanjani balo sebedisetsa baba mkhulu pele phela motho ana le ntwe nona le lucky ya holo mkhulu e kholo mkhulu o ka etsa no maki e ntho ngwe le ngwe ya itlela simple batho ba ka re o rwetse o sa rwala mkhulu kodwa egcineni iyenzani yalapha mkhulu ngoba thina siyinyanga siyayithatha sisebenzisela abanye isebenzele abanye wena mnikazi usalohlupheka yani yebo mkhulu wakwadibana nalonke ngale mkhulu ke tla ga mkhulu nna ngwana ka face bona yaka e hlaile ena le yona mkhulu ya lahleya nthateng go ba teng ya lahleya so o lla fela jolo ka yona ntho eo so ha o tloga a etse jwang a be le hore atle ko nna ke tlotla ke mothusa ke go thwenga ka ya lafi mkhulu so nentse ke batla motho a ka kgona hore a mothuse hore e kgona hore e khutlele ho yena lucky ya hae cause le yena mosebetsi jwalo o na le yona lucky ya mosebetsi batho gore a kene go ba buima so ke elelletse hore bothata ke ba le mkhulu ke elelletse gore bothata ke ba le mkhulu iziningi nje izinto ezivele zenzeka mawuthi umuntu unale yonke ngale sesiningi mkhulu kakhulu kakhulukazi izithintene nobudlelwane bothando mhlawumbe yeah injalo mkhulu injalo kakhulu yayenzeka kuyi yayenzeka kakhulu mkhulu kahle mkhulu kwenzakalani emhlabeni vele mawuthi uyabheka kunzima mkhulu kunzima omkhulu amanzi edumbu mhlawumbe wena uyakhona ukuthi wasebenzisa ngendlela zakhe ezithile yini mkhulu amanzi lawe edumbu eish mkhulu ayikha angifuni uqamba manga lezo angekufuni futhi angisifuni mkhulu angisifuni wabaleka umkhulu yazo kahle awusifuni hayi mkhulu unokuzwa kodwa ngaso yeah ngiyazwela kakhulu ngaso mkhulu ukuthwetshulwa kwenhlanhla yomuntu mkhulu ukuthwetshulwa kwenhlanhla yomuntu yes mkhulu uyakwazi hayi mkhulu ngizotini kodwa azizinto engithanda ukuthi ngisiyenze kakhulu mkhulu leso yeah ngisithande kakhulu mkhulu hayi ukuyilapho yakhona ukuzilapha yebo mkhulu so kwenza ngaleni mabethwebula inhlanhla yomuntu bayithebula ngayiphi indlela njengoba ngisho mkhulu ngithi bathatha inhlanhla bathebula idlozi yanyethi ukuthi idlozi lenzeni lisebenzele bona mhlambi mina ngirichi okay ngishone ayiqeda uhlokhala hobe le mongatlang aga enwana ke tlo nka moya wa hae alo nsebeletsa jwalo fela mkhulu mkhulu so wena ha o tlile o lla ka hore sedimo sa ka se nsebeletse ke bona 1 2 3 ke a kgona hore ke etseng ke khutlise sedimo seo se tlo khutlela family nyeo se sebeletse hantle ka tsela e right mkhulu
Ukhona umuntu omkhulu okwamlapha mhlambe kuthiwa cha lo sebangwa nezifo nezibi uyahamba kusele 2 days impela uthi ahambe emhlabeni wavela umsusa phansi wamlapha ngaphandle Akula. yebo. Ya mkhulu. Maybe ke la ka hlalosa last ka re ke motho a nna ba mo kentse kokwana mkhulu. Mkhulu. O kunje sike sayithinda mkhulu. sike sayithinda. Mkhulu. Okay mkhulu kodwa ngokubuka kwakho nje la eSouth Africa noma kulomhlaba esiphila kiwo iziphi izimo nezifo abantu ababhekene nazo kakhulu Yo sesiningi. osibonayo? Sesiningi mkhulu. Sesiningi kakhulu. Ungathola ukuthi abantu bakula ngezinyawo mkhulu mauto. Yeah. Bakula ka mauto mkhulu ke dijeso ke diqetho ke ntho tse ngata fela mkhulu tse le go batho ba na le mathata ka tsona mkhulu le taba tsa go kwallwa taba tsa bo mesebetsi jwalo ke ntho tse ngata mkhulu. Yebo mkhulu. So manje yazi kunombuzo engifuna ukubuza mkhulu. ukuthi makuthiwa mhlawumbe ngibizwa idlozi wazi ngani ukuthi ukubizwa idlozi? Ka diketso mkhulu. Kari? Diketso esenzo mkhulu. Okay. O tlo bonala ka diketso tsa hore enwana ona le taba badimo o. Angithi manje bathi mkhulu abanye umuntu avela phuphe ibhayi usehambe yothwasa. Hayi. Umuntu aphupha ubuhlalo sehambe yothwasa. Ayenzeki. So that's why ayenzeki mkhulu. Akenze umuntu aphupha ibhayi ngesi. If lento le if wena uyathanda kwenza kanjalo ngoba khona abanyanyethi bathwasa mkhulu kodwa ingekho lento le kubo. Ilokho engekushoyo ukuthi ubona kanjani ukuthi kodwa mayikhona impela kunzima mkhulu. Kunzima kakhulu. Mayikhona kubanzima kakhulu. Kubanzima. So manje lo phupha ibhayi ke nalo phupha ubuhlali kumele enze njani yena? Hayi mkhulu. Kumele atholisise ukuthi kwenzakalani ngempilo yakhe. Angeke ngiphuphe ibhayi ngihambe ngithi ngiyothwasa. Angeke mkhulu. Lento lo mayiza iza nje ulimala emzimbeni mkhulu. Akithi manje mkhulu ngiphuphile ibhayi. Aphupha ubuhlali. Ngihamba nganyangeni ngafika ngabuza ukuthi kwenzala bakudlame uyothwasa. Ifika inyanga ithi cha wena nje kumele uthathe lento kumele uyothwasa. Ufuna imali lo muntu loyo mkhulu. So ngizokwazi ngani ngithi awunale badimo mkhulu wafila mmeleng wa hao o tlo kula o tlo ba le dira o tlo diqetho ntho tsena ka ofela tse snacks ka ofela mkhulu di tlo tla di uapara ke yona ntho e tlo o phusha gore o ye mole cause o tshaba ngulusa bophelo ba mkhulu. Never o lo ga le pa o so go lo thwasa mkhulu. Hayi ke maka a mkhulu. Manje wena mkhulu kuyenzeka ukuthi uthi uyahamba nje la emgaqweni noma nje la usuka khona uvela ubona umuthi noma isihlahla uvela ubona ukuthi lesihlahla ke sokuthi sokwenza umuntu othile. Kakhulu mkhulu. Lesihlahla nje lesesemva kwakho mkhulu ngakhona usiguqulo usenza umuntu othile. Siphi lesi? Mkhulu lembalile. Naloyo mkhulu. Nale. Lembali mongayiguqula nje ungavela uyenza umuntu wani. Umuthi isihlahla phela lezo agenthi mkhulu. Yebo. Afuthi ngifuna unihlephulela mkhulu umuthi wasekhothi loyo. Nazo-ke ziyakhala. Wasekhothi loyo ke mkhulu. Owamacala lo. Ebengawuboni wamaqala mkhulu. Ukuthi yazi ngikubuza ngoba ngengizwe kuthiwe asike isihlahla noma imvelo engase umuthi bathi yonke into umuthi. Yonke into mkhulu umuthi. Kuya ngawo ukuthi mawazi ukuthi usebenzani mkhulu. Ngoba meriana itenye nuwang una le meriana e sa nwe mkhulu. So o tlamea wena o ihlokanise gore onana wa nwa onana ha o nwe. Ona le meriana o tlamea o e sebedise nje normal ona le meriana o tlamea o e sebedise ka tsela e right. Mkhulu. Kuya ngawo ukuthi wena uyiphendula kanjani lento le. Mkhulu. Mkhulu uyasazi isihlaba isibathi isihlahla somdlebe. Emondlebe. Kakhulu mkhulu. Wajabula. Ukufika ngosu. Angakafiki mkhulu. Angakafiki kuso. Yinda. Angithi mkhulu bathi siyahlajelwa. Manje thina siyathenga ngoba siyasaba kuya le. Manje mkhulu. Disabani kuya lapha ngoba phela hayi mkhulu eish. Zizothini? Ezinye izinto omela ungayitshela ukuthi hayi le nyakhona cha.
ezinye uma uvume nje into ukuthi cha mkhulu ya la uthola khona ukuthi nangu uthenga uzoyenza lokho kuyenzayo mkhulu. isihlahla somdlebe yini umsebenzi waso isebenza into eziningi mkhulu. into eziningi kanjani mkhulu yini umsebenzi wesihlahla somdlebe Umndlebe uyasebenza emathuneni. Umndlebe uyasebenza usebenza ho betsa like ho khutlisetsa. Ha ke re batho ba o sebedise then ke khona gore ke khutlisetse ka ona. Then o sebetsa le ho bolayeng sebetsa ntho tse ngata mkhulu. Le utise motho ya sebetsa mkhulu. senzani isihlahla yini kanti nisaba ukuya kuzo kahle kahle Hayi mkhulu. Se dangerous. Awubona ha se thotse motho a tsebang ho sebedisa meriana hantle mkhulu. A o sa fa efe for 3 days. kwenzakalani Motho a dewe ha ile go thotse motho a tsebang ho mixa le meriana ha o sa fa efe mkhulu. Ha o sa fa efe total. Mondlebe u dangerous. manje mina ngoba ngiyafisa ukuya khona ngiyothi Hamba mkhulu uzoyibonela. kwenzakalani mkhulu nawo mkhulu esincisha ulwazi ngoba ngiyakubona unalo ulwazi lakho ngoba uthi kudangerous kodwa manje uyasincisha ukwenzakalani Mkhulu khomo ha inyebule ka ofela ka Sesotho sa Yesu. Anyeke nyukutshela yonke into. Hayi. ngiyaqala uku-interviewa umuntu oncisha ulwazi kanje yamkhulu uyancisha yazi and kubuhlungu angithandi mkhulu umncisha ulwazi ngoba mkhulu nginokuzwa kuthiwa isihlahla somdlebe manje ngifuna ukuya laphana uthi wena kunomgozi kodwa mkhulu futhi awufuna ungitshela ukuthi ubani Uzobona bawufika khona. kahle Kodwa maka uye uyithepile ore ya kwena zamaya isihlahla sinjani asifani nezinye izihlahla asifani. ngokwe-height khona silingana naso noma nje isihlahla nje silingana nezinye izihlahla Siyafana mkhulu. Isihlahla nje. Kodwa sikhethekile mangisho kanjalo. sikhethekile Kakhulu. like siba sisodwa nje la isikhona noma siba zibaningi Sikhethekile haholo mkhulu. Haholo. ilokhu njana imfuyo njengenkomo nezimbuzi ziyasondela nkuzo No mkhulu. Asisondele. kanti isihlahla sinjani mayisondelile kuba njani nje hoba ke tsho mkhulu ha se jiwe ha se kene ka molomong. yes Yeah mkhulu. cha ngithi phela kunethunza ngithi liyashisa ilanga zizohlala ngaphansi kwenza azisondelishe Nix mkhulu. ngeke ngiwafice nje amathambo embuzi lapha nenkomo Lotho mkhulu. angana abanye bathi kunamathambo ngaphansi lapha nenkomo nezimbuzi ngoba ngathi siyazi Ngaphansi kwani mkhulu? lapha khona lapha phansi kwesihlahla Hayi mhlambe ke kusokushintshile manje mkhulu. Ayike bathi phela siyazidla ayike phela wabona go ntho di ya tshintsha mkhulu. Maybe le meriana ya tshintsha ga tsebe mkhulu. umuntu amacembe akhona noma impande zaso zinjani ukudura aziduri makuthiwa niyothenga ngoba niyasabuya laba bayilanda bona baduri No uthola ngabo ma 50 rand into engaka encane. Encane. emazokushaya abantu zokushaya inyaka Shaya mkhulu. Hey. manje mkhulu ni prefer ukuthenga into engaka ka 50 rand kunokuthi wena uyilandele Hey mkhulu. wawungasilandeli Anyeke. Anyeke mkhulu. we Uyahleka mkhulu. Serious. Bona le ntho tse di mkhulu tse tla ga o di sheba. O bona ga mona never ke sa fa ife mona. So tse di ntsona mkhulu. Yo ha ka. Yo. manje mkhulu makaqhamuka umuntu athi zokunika 10,000 cela Angeke impilo yami mkhulu. Yo I never mkhulu. 10,000 ingane kabi angeke ngiwabe mkhulu. okay 30,000 Lutho mkhulu. Impilo yami mkhulu. Yo hayi cha. hayi alesihlahla ngiyazuma yo mkhulu ungazahlekisa mkhulu yami
Mkhulu yazi lesihlahla ngempela yazi the reason why ngikhuluma ngaso. Mkhulu. Nginokuzwa khona ezinye inyanga la ku social media. Athi umuntu mina isihlahla somdlebe ngisilanda mina. Ngifika nje ngqompela ngisilanda. Abanye bathi ayeyeyeye lesa sihlahla siyingozi kabi. If wasilata shoot re bona go silatile. If wasilata cause molomo o gona o tshela ka itletse mkhulu. So nna ke batla o bua maka. Maka ke batla o bua mkhulu. Ngoba mawubuka maka ne ngelinye ilanga sokucela ukuthi sicela ukuhamba nawe. Uyosilanda. Manje senyaka ke ukuthi anyeke mkhulu yo. Mkhulu ayike. Hayi ngozima mkhulu. Kunzima. Hey wathi. Kusemhlabeni lana yo hayi cha. Kodwa kusho ukuthi siyalapha lesihlahla ngoba mothi yabheka abantu abasitholile impela. Lesihlahla leso siyasebenza kakhulu. Siyasebenza. Mawazi ukusihlanganisa neminye imithi. Siyasebenza kakhulu. Khona vele abasilandayo lapha. Abaphiwa amandla. Bakhona abanye mkhulu. Befike begawule nje impela. Kodwa uyasihlabela mkhulu awusenzi. Ya. Fanele kuhambisa umnikelo lapha. Unkomelo uthi nje noma imbuzi. Sicela usincenge mkhulu. Ngoba mawuthi uyothola igazi liqitheka nje kuso. Ekuthiwa impela siyakhuluma impela. Siyakhuluma lesihlahla lesi. Nje siyakhuluma no sound. Ushaya ngenye indlela. Uze ngathi kunento eyenzekayo nje manje uyayibona lento lo so lapha yawumele mawuya nje wazi ukuthi yazi nami mkhulu akaze ngisibone yazi ngisafisa mangasiguglisha lapha ku social media Google ngithi isihlahla somdlebe bese singavela vele usenze singavela singavela because ngisafisa ukusibona yazi ngoba nama ngingaze ngisibone but ngihlala ngizwa ngemisebenzi yaso ukuthi sinjani yes usigugule mhlambe zizovela mkhulu lesa sihlahla senzima gogo senzima kakhulu yo lesi hayi singozi manje mkhulu imisebenzi yobumnyama bomnyanga mhlambe ukhona ukuphawula okwaziyo ngabanzi ngazo obumnyama kanjani mkhulu mhlawumbe izinto nje enzenza ngale nani behind the scene enzenzayo saspiri zemfihlo yethu ngisikhulume mkhulu ufuna ukwazi ngazo mkhulu hamba uyoyizela anyeke kakhulu lento le umnyanga efana nani efana nokuthi etshwana la uyilethabeng so ona le tse dintso di bua le tso sa di bui mkhulu wa understand nka o bolella ka tsona tse sa hore ngwana monyane wa mo khumamela ha ile ngwanyana o mobisa mme ha ile ntate ha ile moshimane o mobisa ntate ha o mobisi ka lebitso nje fela then ntho ngwe le ngwe e etsang wa khumama ha o ba le before ngaka e go bala o ji before ngaka e etsa ke tsona ntho tse simple nyana tse nka ka di buang tse di mkhulu ha di bue mkhulu a di bue kodwa manje ngithi mkhulu nina nisebenza ngathi and silashwa yini ya mkhulu kumele phela nisihlebele phela ukuthi kwenzakalani hayi mkhulu yo hayi le batho ba tswang thabeng phela ba ka se o jwetse go thabeng ho etsuwang ke sephirisa bongaka bona le sephirisa bona ya mkhulu so dingaka di ka nketsa hampe mkhulu cha mkhulu di ka nketsa hampe mkhulu so se ke tlontsha sephirisa dingaka e ko TV yo mkhulu ku industry yobunyanga ya mkhulu siyabona kakhulukazi la kuma social media inyanga niyathukana niyazondana niyabulalana yonke lento le so kubhlungu ngithi nje ngathi nina ngoba singama client eni singama patient eni kubhlungu kubona leso simo leso so wena kuthini ukuphawula kwakho amazwi akho ukuthi lento enzayo ntwesa hala mkhulu ke nahana hore dingaka ga bangata holo ena bongata ba gona ha kana matla tshwana mkhulu so e molemo o batla ho improve wrong we understand kanti motho ne o nyamo ya o tlame a ise a sebetse ka pitso ya hae a ska sebetsa ka hore ke batla ho utlwisa mamohloko so nna ntho tse jalo ke ka hona ke sa rate hore o thola go ntho ntse ngata ke dutse ke hlaha mkhulu kahle bongaka
e ne se ntho hore e hlaile bo di-social mediaeng ntho tse jwalo mkhulu but no tjena ho a phoqeleha hore o thole hore re a hlaha bitso lang la situation hoba le batho ba senang moya ba sa ba re ba thwasitse Yes. ba batla fela hore ba be le tjhelete ba be le income eno e teng o kila bona Yeah. so nna nka re mkhulu eish ntho tse jwalo ha o tseba hore o ngaka ya nnete ha ona bohlokwa ba hore o ka di etsa because nna ke na le belief ya hore meriana ke ya badimo batho ba e fang matla ke badimo le modimo a never ke nke moriana ke re ke a o bolaya mkhulu ha badimo ba sa dumele mkhulu never ko o bolaye no matter ke tseba moriana ha kae ka ntle le ha e le hore nna ke thwaseditse boloi we understand Yes. so ke na le belief ya hore batho ba ntse ba etsa ntho tse jwalo dingaka tse ntse di etsa ntho tse jwalo ke batho ba seng dingaka ba thwaseditseng boloi so nna o bane ke a tseba hore ke a phidisa ke etsetsa batho ntho tse ba di hlokang ena ba phomella ho tsona a ke na belief ya hore nka etsa ntho tse jwalo mkhulu nka mpane fela ka ithibela hore ntho e ska fitlela ko nna not hore ke re ke a bolaya no mkhulu I correct into you Yeah. o ka se silafatse ka boela ape ka tlatla o phedisa mkhulu ha e sebetse ntho eno mkhulu ha e sebetse ha o katla ho nna hore ke batla o bolaye motho a itseng ka etsa ntho o bo sontso o tseba hore ha ke ngaka ha ke ngaka totally Yeah. Ayicakezwakala mkhulu futhi uzwakala nje nasemlonyeni nasemoyeni ukuthi ayikhona yebo akuhle ngempela. Kodwa nje ubalekile mhlambe kuyo yonke nje lento ukuthi nibamsane. yebo mkhulu Makhona la ungazikhona Yes. uyobuza kwabadala yes mkhulu abangaphambili. enjalo mkhulu Ya ningabe izitha imali ayiphila ayigcini. ayipheli mkhulu Kahle kuphela kahle. umuntu la emhlabeni Ya phela nje umuntu. Hey kuyezwakala mkhulu mhlambe sesizogoqa mkhulu ukudlulisa mhlambe ukubonga mhlambe kakhulukazi special thanks ngesikisi ku Ecopoint TV nakubabukeli nakubantu osebenza ngabo mhlambe ungathini mkhulu. ya mkhulu ngathi hayi namhlanje ngisaphinda futhi ngiyabonga ku Eco TV mkhulu ukuthi phinde futhi ngamkhelela ekhaya ngithanda ukubonga nokubabukeli ngicela bamfollowe mkhulu mabafika nje ekhaya ngizobamukela mkhulu ke bathuse ka se batlileng ka tsona mkhulu Yeah. nene ke khobeke ke tswele pele o bathusa batho ba phele ba be right mkhulu nakong ya jwale batho ba nang le mathata mkhulu le nna ke a rapela mehlena every day go badimo ba dule ba ntse ba nsenolela ba meriana mkhulu a ke robetse nje ya itlela nje Yep. ba mpontsha so matlano ke a kopa go nene ke be le matla ya pele gore ba tlileng ba batla thuso ba nna ba thole thuso mkhulu e seng batho ba ntshe tšhelete bona fela ba phete ba lle mkhulu ba sa tholetse ba di batla mkhulu especially ntho tse right ke kgothaletsa motho a tle ka botle a batle ntho tse right mkhulu Yeah. yebo mkhulu Kabe mkhulu uthe isigodlo sakhe sibophi? eFlakfontein extension 1 Okay. mkhulu 852 mkhulu I-cellphone number osatholakala kiyo kuseyiyo. ya isase yona le ya 071 2354 738 mkhulu Yeah. yebo mkhulu WhatsApp ne-call. iWhatsApp ikhona mkhulu ne-call khona lapho mkhulu Siyabonga kakhulu mkhulu siyathembisa futhi ukuthi sizoba ngomunye futhi esikwazi ukuthi sisebenzisane naye phinde ubuye studio uzokwazi futhi ukuthi usiphe ukudla kwendlebe ngoba kuningi esikutholayo nesikwaziyo nesingakwazi ukusha. ngiyabonga mkhulu Thokoza mkhulu. makhosi Babukeli Ecopoint TV nibonile ke besihleli namhlanje nomkhulu ke ukwazile ukuthi asichazele naye indlela asebenza ngayo nangendlela akalapha ngakhona. So babukeli siyathembisa futhi ukuthi solo sibabuyisa umkhulu aphinde abuye mawukuthi kodwa futhi khona futhi uvo akafuna ukuza ngalo noma inguquko ebekhona nani ngokusebenzisana nathi nizocela nje ukuthi silo sinibuyisela. Siyabonga kakhulu ukuthi nihlale nathi sihlale nani babukeli ba Ecopoint TV the calling ke namhlanje niyazi ukuthi bekusekuye njalo uXolani Mfowambatha ke ushanda indaba ezethu umthiyo Sontshikazi besihleli sonke kumnandi. Siyabonga kakhulu niphathe kahle emakhaya nathi siyathembisa ukuthi solo sinilethele izinto ezinhle nani ke nimukelekile babukeli ba Ecopoint TV ukuthi lapha ekhaya ukwazi ukuthi usibhalele noma usifonele makhona office ukuzokusho lapha e-studio sizokwazi ukuthi sikathende sikunake. Sengiyaphuma ke nami ke ngisho ukuthi uMatinda isinqamsodidla madlebana ogwajoza igcololo umthetho yakhe kodwa ke locathu babukeli be Ecopoint TV sizobonana kwenye episode elandelayo.